ti Miyerkules, Pitsa 24 ti mabilang ti bulan ti Hunyo taon 2026. Kasi ti segod papagayam mida. Magkadwa tayo ti Master Control, ni Dennis Fabillonara, hasta mo ti TV Side TPN Channel 13, ni John Vincent Gumintong. Rumay manin nagpalay lang, kinagampayag itilawang, at angatang sumanglat, sa maraydayaw apagtengan nyo. Babaan iti daytoy a programa na pauluan, sa muwingayog kinandani ti Lucandia. At iagserbe winagpay kada kayo, Manong Lito Alcantara, iso ti sidadan na Mang Kevin, imang pasangbay kada kisinurat yo, abo nagtinandani o anakay palaunan, imensahe kada patigyo iti biyag. King kastamutin nagdibapagayam yung unayat, at umartarabay tila ito'y programa. Mabalin mo at nidaw ninyo, nagita kuminyo ti live Facebook, ti DCTP Radio Tiradpas, mabaan iti da ito'y programa sa umuwingayog, tendandani ti Lucandia. Kita tingarod to muna, asunata may roknoy kada kay amin, apada-pada. Apay nga ta, ti lalaki no kas asawa na. Nakasamsam it panagayat ken pamateg na. Kanayon nagragsakrik na ken rupa na. Di na pay kayat, mayadayo ken bakit na. No naglabas, manunatawen pa nagdanada. Nilalaki kasla isuntay mauma, aglalo no malukoy tukti barkada na. Agsapul kun sa bali, babae apagragsakan na. Agsipot-sipot ka, tuwag babae ka. Ni bakit mo palpali iwen na ka. Agsipot-sipot ka, manunurong warka. Ni bakit mo baka suruten na ka. Amangan nudim to amot pagtartarayam no masukun na ka. Narigaten manong baka day takupam ket puten na. Titawen nga nalablabesen ngem 40. Itirik na agsublit ka banwagan na. Agsapulin babae akalaslas bangan na. Sa bali aputahe itikon kunana. No nagsasarak ganiti barkada na. At dalata tay babae ti tungtungan da. Kantsawan da tay kadwada ngawan aramid na. Kapoy kanot lalaki nga awan ti chicks na. Agsipot-sipot ka, luwag babae ka. Ni bakit mo palpali iwen na ka. Agsipot-sipot ka, manunurong warka. Ni bakit mo baka suruten na ka. Amangan nudim to amot pagtartarayam no masukun na ka. Narigaten manong baka day takupam ket puten na. Agsipot-sipot ka, nuwag babae ka. Ni bakit mo palpali iwen na ka. Agsipot-sipot ka, manunurong warka. Ni bakit mo baka surut
takupam ket puten na. Amangan ludim tu amut pagtartarayam no masukun na kanarigaten manong baka day takupam ket puten na. Dan sa 10 minutos, kalpasan ti oras galas 6. Insakbay na papagayam ng tikibasa ti bunot tilandanin, hasta mo tindag ito kuminyo ti live Facebook, ti kablawan tayo muna iti papagayam tayo muna yan, at umartarabay ti ito ya programa. Ita Western Pangasinan, hasta mo ta probinsya ti La Union, Benguet Mountain Province, Abra, Ilocos Norte, Ken Ilocos Kanglunan, iti syudad ti Candon, ngayan ti radyo ti Radpas. Ken tumabutan ti dayto ya programa sa muwingayo kinandani ti Lokanja. Dagiti kayat na mga iwart installment ng motorsiklo at to yun ti Royce Crop Dom Philip Marketing Corporation. Manipod Candon Branch Narbacan Bantay, Santo Domingo, Ilocos Ken Abra. Ken ti amin na sangana, Manipod Region 1 Ganat Region 5. Ijaya na kayo tinaparta ka proseso, ken di kalidad, brande da motorsiklo, Honda, Yamaha, ken Suzuki. Anya pa iturayin nyo gagayam. Umay kayo nag-apply, tulungan kayo. Ang makaiwar ti kap-kap ni kanyo ang motorsiklo. Dagiti mo tawarang plano mga ang awan plano ng mga irwar ti motor na nodata mamuyo kayat na tagkamotoran kuyogin nyo lang umay to opisina ti Royce Club Dom Philip Marketing Corporation. Dati agur uraya 1,000 pesos sa gundo na itong galada makuyog na customer. Norda na kiti sa Lutudyo tumawag, sila ito yung cellphone number 0927-6952-099. Pinok kumuntak ti Via Messenger dito Alcantara. Mabalin mo't nga, kumisita kayo ko na kiti nadakama ta branch office Dom Philip Marketing Corporation, ang masarakan ti Barangay San Juan, National Highway, Candon City, Amyanan, Tilanbang. Sa pulin nyo, tinagan Lito Alcantara, Sales Manager. Winoy bagayo nangagyo ti radyo ti Radpas, karagitin madanunan nyo kakapintas kin naisang mababalasang sa opisina ti Dom Philip Marketing Corporation. Tapno insigida maala yung mutlang di 1,000 pesos no makaiwar ti customer ti motorsiklo na. Pre-helmet lifetime free service, pre-SLTO registration, pet requirements to validate, and may salang ako mikar. Don Philip Marketing Tagur Oray kada kayo. Kadagitay mo't nakabaya dun ti motorsiklo da in kaya lanin na kita original RCR ti motoryo sa opisina ti Don Philip Marketing Corporation Candon Branch, Candon City. Hasta mo talaga ti saan pa nakaalay ti plaka ti motorsiklo da in kaya lanon winiklem sa jay opisina sa LTO District, Candon City. Itogot yung lang nagitay Xerox copy ti RCR ti motorsiklo yung agraman valid ID. Napapakayam na imbaga malimyo iti daytoy na aldaw ti Miyerkules na
nagmalmalem ang rimwarti init na. Nakuyem latadan sa mapapasangbay. Bagyo sungalerto tayo. Mapagayam kinaytoy. Apanagkuyem-kuyem na. Itatoy nga rod ti pamalagip manipod master control. Welcome to this historic and momentous hosting of the National Hip-Hop Program for the 2024 National Teachers Month celebration in our beloved Candon City. Indeed, hosting this event is an honor for our teachers, and this is the best opportunity for Candon City to express our thanks to our heroes, our teachers, who are in charge of molding our children. At Congress have taken this mission to heart. And under the 19th Congress, we have enacted RA 11997, otherwise known as the Kabalikat sa Pagtuturo Act. This act grants all public school teachers a teaching allowance in the amount of 5,000 per teacher for school year 2024. Dan sa kapulukit siyam minutos, alpasan ti oras nga lasay. Itpablawan ti nga rura pagayam, miyan kayabiyab Camille Gacoskos, Renalyn Garcia, Romami Toquero, Rosalyn Garigari, Nakia Olebaran,
Marni Kabagbag ti Don Philip Marketing Corporation, Kandun Branch, Kandun City. Hasta mo tungkin pagayam, Renante Asuncion, Soren Bumatay, Melvin Tolentino, Ryan Carbulataw, Roby Cabanilla, Ilamia Yunayon, Marisula Kuykuy Bagani, RG Javier Madel Tibanes, Sierra Senricanya, si Honda Elite Motorbike Sales Corporation, Kendon Philip Marketing Corporation, Samu Sinarbakan Nilukotaw. Hasta mo tungin May Lina Villa, Robert Trigunay, Patricia Ma Motor Santa Cruz, Santo Domingo, Ilocotaw. Kablawan tayo mo na pagayam, John Davis Bergonya, Santa Maria, Gina Aquino, Susan Ramos Aquino, Oliver Pinto, Waway Gallardo, Tilong Philip Marketing Corporation, Bantay Branch, Bantay, Ilocotaw. Mascouting Gisalin Tucson, Rica Tubadlo, Kristen Sorin, Serna, Jerome Kayadyab, Honda Elite, Motorbike Sales Corporation, Santa Cruz, Santo Domingo, Ilocotaw. Kablawan tayo mo ni Sophia Tabuyaw, ti Manariman mo nagbuibuya, ti live Facebook, ti DCTP, Radio, ti Radpag, ti kastamutin ken pagayam, Alfonso Rayray. Kablawan tayo mo ni Rolando Gamuso and family, ti Bagar, Kandun City, ti Rogery Rodriguez and family, ti San Isidro, Kandun City. Kastamutin ka na Mr. and Mrs. Roy Jubilin Romero, Juana Romero, Jau Romero, the Sexdos de la Marcandas, Rubio Galimuyo, Dilcotor. Kablawan tayo mo na Nita Labayo, Din Wandas, Monsigarciaga, Bigbiga, Sudipen, La Union. Kunani Sofia Tabuyo, Confirm Sir, Great Command, amin na kabagyak, amin na taga Marnay, Sinait Kabulalan, Sinait Paras, Lauengan, Morobor Losok, Nagtupakan, Santo Domingo, Ayusan Norte, Bigan City, Nagbutidan, Alaotit, Santo Domingo, most especially kay patpatig mi unay nga inang ni Francisca Tabuyo, hingkastapay kin manugang kudlay, sarsarakat magsinggal, ni Ashley mi batad kin anak ko, Daphne Tabuyo, Vicente Sunshine Tabuyo, Vicente, thank you so much sir. From Susan Tabuyo Vicente. Kablawan tayo mo na pagayam, ang Rakuya, Tilantag, Santa Cruz, Ilocotoran, Agnes Obrero, Titalub, Bantay, Ilocotoran, Linda Ontar, Elsie Ontar, Sariwas, Bani, Pangasinan. Hasta mutin karapagayam, Alex Manao, Kin Family, sa Galimuyo del Cotoran, Pastorano and family, si Robio Galimuyo del Cotoran, Henry B. Cadagse and family, si Kalungbuyan Galimuyo del Cotoran. Sablawan tayo pa na Artemio Cabangcala, Renyo Cabangcala, Milanio Cabangcala, Tito Barcheta, Constantino Dolormente, si Barangay Banukal, Lidlidda, Ilocotor. Kunamot na Alfonso Rayray. Good evening, Idol Lito. Street Commander. B.R. Jana. Belia Bigel, Alaysa Castamos, Ken Roby Ikala, Itasinait, Barangay Duyatyat, Nagkapo kin Al Rayray. Thanks and God bless, Idol Lito. Taong kablawan tayo pa ni Melba Rosario, ni Melda Valdez, si Barangay Patpata, si Kandun City, ni Camille Gasatan, si Barangay Paypayad, Kandun City. Kablawan tayo mo ni Vilma Gani Kabuatin Family, si Pario First, Kandun City,
Head na Galonin family, si Pariok Second Canton City, St. Daniel Galcon, si Barangay Kalawaan, Canton City. Sa tingarot tumunada ni yung intay basa, nagapo kini pagayam, Victoria Digay, Batak, Ilocos Norte. Ti Dani una na paulwan, agsublikan tupay ngata. Sinapsapol, kinsinigsigaan ka, itinulilam mataeng tayan na yata, napuyat yarpadag tingata-ngata, anabuyugan kadang itinarnway alulwa, dinero kay tilma dag ititugutan, inununor ko ba't napalabastan, bareng matumpong aktayan mo ita, imuray karagiti puloy, di ka nagparik na. Naatap tunuyek asima tiridog, takumidagmat dabatibat kiniliw, Jack mauray, Jack prostilin naaw, amang up-up, karagibitik tiwaw. Tauray karagitibaw titiridor, naatap ka sumalin, karagiti daripdor. Nagalalaan, karagiti marakapas nga ulap, yung naliday a kansyon, tinak mang mga naipusengan dagiti kailiw ko aladawang, inyadayom tirimat, itnaisandi ti sanang, naidayasa kiti karayan niliddaang, kiti saem saanen na magasan. Wen nagsubli ka pa'y ngata, amanggabot purit, ito'y barukong ko. Tabangonin tamanin, narugpo akalmanta, itlagdan ta, dagiti narakrak akarita. Raita ti Daniel na paulwan, agsublikan tupay ngata, na nagkapugin pagayam, Victoria Digay, New Era, Batak City, Ilocos Norte. Tagtuimot nga rod ti Maysa Sunata, may pakuyog ti Daniel na.
maragsakan na datoy tata, makakaduak dagito yung tutubo na datoy tata. So, doa nga grupo ti datoy tata, one are the scholarship grantees of the CHED's Smart Scholarship Program. Kat, I think there are 95 grantees. Isuda ti makaala ti 25,000. And that's a new scholarship program nga new program nga naramid ti Congress. So, and the second group nga dati tata are of course our government internship program. Isu dati napili nga for the GIP program. I think they're here for a total of 66 days lang ang trabaho. So in total 26,400 ti maala ti maysa nga GIP for that 3-month period nga naala da dati GIP program. Dapat sa nga 17 minutos pasangwanan ti oras nga alas 7. Naimbaga rabim kuya, nagkapuret aking Brenda Lopez Ariola. Nel Lewara Concepcion. Good evening sir, kablawan man ni Boss Cabo, nagdingdingag sir sa programam. Thank you sir from
Santol, sir. Neverna Pasek. Naimbag rabi tayo, sir. Ablawak manin. Aming nga tagabugnay nga man narimaan nga dengdengag iti daytoy a programam. Inyaman unay, sir. Nagapureta kin Berne Pasek. Kablawan sa Rodi Pagayam, Vilma Sullivan in family, John Sullivan in family ti barangay, Mapilig Siga Ilocosor. Kastam kinid na Tolentino, si Silag Santa Maria Ilocosoran, si Erlinda Inurelia, si Arnap Salcedo Ilocosoran, si Pese si Bulburo ti Caburaw, Santiago Ilocosoran, si Venus Monte, si Tobidan na Trinidad Benguet. Hasta mo ito nga Mr. and Mrs. Pablo Sale Bautista and family, Ipe Bautista and family, e Barangay Barrientos, Luna, La Union. Paglawan tayo mo ni Jericho Lucero, si Quireno Tagudin ni Locosoran, ni Mina Isladi, Sararampang Balawan, La Union. Hasta mo Norme Batingan, Nian Batingan, ni Rio Batingan, Edwin Lea Batingan, Kinuward Batingan di Barangay, ni Guzman Mabini Pangasinan, kay Kastamutan kin Merlinoma, ni family ti Samang Norte, Bulinaw, Pangasinan. Paglawan tayo mo ni Renato Tengorde, Brenda Tabor ni Serlen Rivera, Tortiga Bapnutan, La Union. Ning Kastamutan Krapagayam, Luna Bungan di Simiurbos, Jamaica Maymay Rosel Largos, Asli Tumbaga, Marcela Bungan di Barangay, Ulayo Bani Pangasinan. Maglawan tayo mo di Batut Las Igan Dawasin, Jaime Francia, Romel Francia, Jefferson Inurelia, Doming Inurelia, Luis Ganad, Mr. and Mrs. Clayford Eiling Ganad, de Concepcion Gregorio del Pilar, Ilocos Sur. Hasta mo itong kada Mr. and Mrs. Edwin Leonor Quaresma Alcantara and family, Sinalasin, Santiago, Ilocos Sur. Paglawan tayo mo ni Roelio de la Cruz and family, Titinan, Santa Maria, Ilocos Sur. Arnold Dueling and family, Tidasay, Narbacan, Ilocos Sur. Espiritu Salvador and family, Cabarwan, Santa Maria, Ilocos Sur. Ken Florencio Suleba and family, Tapato, San Esteban, Ilocos Sur. Ingastamo King Glenn Beras and family, Ibang Bangar Burgos, Ilocos Sur. Aslet Ancheta and family, Ibang Layan, Narbacan, Ilocos Sur. Anthony Dueling and family, Tabor, Narbacan, Ilocos Sur. King San Nicol Deron Montero and family, Kinarayan, Narbacan, Ilocos Sur. Ablawan tayo mo ni Angela Fernandez. Naimbag nga oras king kanitong pagayam. Iday ito ngayong ka panagbuy-buy at live Facebook sa programa sa Miwingayog Tindandani Tilokanja. Itating urot ti Dani yung itay basa nagapo kin Legend Angel Alcantara. Dani unaan na paulwan, sikat ng punas ti panaglulwang. Kay yarigam kasmaysa tumatayab, ngayon ka pagdiswan, sabong pagukran. Manipod kaunggan tapusom, Ingkain pasimudaang, nasinaw na tarnaw, samit sudi ngayan. Wala sa waman, no adak kay mudingak di tapuso. Adda ka di pa kay karyan,
dahil layatin parparipirip ko. Kawatok tanyaman apangdeng mo. Kastalat agayat numaminsan at danagasat at damot may kulbo. Jak may ladawan dahil ragsak kamarikrik na lusika ti masirser mata inak ti mararapak hindi mo kuma pagtukon ti puso kinrit na tagayatakin ka usalda ti puso kinbiyag agarubos tilulwak nusyak inak payin amin naragsak ko nalabit na kiltayon katiyam mo awanin tagayaton siniti sa sangbay mo amin na to igat na punasan na kita sirpaton batog ko walangin mapangayod aglawlaw luying mangwak ni lobong ko agbalin nakasardin ti paraiso tadakan naliwliwa in bagnos ko wen sikat ng punas dagito'y lulwak sa malinakam ko naglabas ngayat agyaman ako biyag ko hindi Diyos apo kasi mangbay ka akas taklin na kibin ko sulay ka ti Dani na Pauluan sikat mangpunas ti panaglulwak na naggapukin Legend Alcantara ti Antipulo City itagtrimot nga rod ti Maysa Sunata amay pasurot ti Dani na Sudi a rosas iti hardin ni masetas ayam mo umuin nagmasagrap numaimatangak libnos mo kendayak
Iti panang irogi kada gito'y nga produkto ket gapo iti tagtaga inop nga nakita dagiti nangaramat nga saan nga amo nga bababae kas kada lalaki ket tinaramid ko dagitoy gapo ta kahit ko nga makita dagiti nang usar ket isumet ti tao gayam ti mangusar so ti nakairog yana dagiti nga kwa nga panakaaramid na. Nagito inspirasyon dagito tapno ado ti mang ammo tapno umayda ta isupay ang kwa pang sapulan. Dati kahit nga saon dagito ta no mausar ka dagiti pagpaboya ket makita met ti pagsayaatan na ken ibongan na. No dagito ket tapno saan nga mapukaw no ada dagiti mayat nga mangsoro umay dalata ket may soro kadakwada sa kaminto agsasarita no kasano ti kastada nga agaramid. Dapay dagiti daduma nga produkto kas kumaka dagiti kasay kas kada sulibaw tamar aramat ngamin dagito iti entertainment uno pagpiesta uno na duma-duma nga pagpaboya ang kwakas kasigodan dagiti IP ano dagiti disenyo ado no dagiti makikita dito'y dragon kaskada bilit mabalin mo dagito'y belt bags dagito'y backpacks kaskada dumapay nga makunang pasit dagiti laga oray anya nga disenyo kabailan dagito'y nga pataudin. Ay katuan apo no dagiti makakita ay siwawaya kayo latang awisen ti numutibiyang ta danonen dagito'y no adag kasapulan. Healthy habits para sa healthy Pilipinas. Galaw-galaw baka ma-stroke like bike, jog, jump rope. I'm so kumain ng sapat, tapat balance. Ay pinggang Pinoy manami. There you have it. Isa sa 7 healthy habits. Sundin! Do it na yan. Kalusugan ay unahin at mga nahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas. Malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo. Sa ulado ang pitong ito. Sa healthy habits go na go. Move more. Eat right. Be clean. Live sustainably. Get vaccinated. Don't smoke, lessen alcohol, say no to drugs. Care for yourself. Care for others. Practice safe sex. Do no harm, put safety first. Do it na yan. Para sa healthy Pilipinas. Pagkasa tayo, ang kanay ng magpagang dito yung Segundo Distrito, at least haniti nga babayan na po dagiti ay managaya ko nga leaders tayo dito yung kanunan kita Deputy Speaker Christine nga po Mayor Ed Sison kaya dito na duma-duma pa nga leaders tayo dito yung Segundo Distrito. Inaalat ko for TESDA for 2023 ko 5 million and dagiti na duma-duma nga training nga gabo TESDA, production of organic fertilizer, production of organic concoction, carpentry, masonry, welding, electrical installation and maintenance. Dan may isa minutos kalpasan yung oras ng alas 7. Kablawan sa nga na pagayam, Rita Puro ti Kabugaw ilukutoron, Wendel Lurita ti Magsingal ilukutoron, Edgar Barquez ti Bukay Abra, Astab Kinabi Kitasol, Joshua Kitasol ti Kawayan ilukutoron. Kablawan tayo mo ni Daniel Abalos,
Rolando Abalos, Rinaldo Villaros, Lorenzo Sibayan Tilangquas, San Emilio Ilocotoron, Ken Kirby Villaros, Matubwe San Emilio Ilocotoron. Pablawan tayo mo na pagayam, Nestor Sumawi, Jose Galindo, Edwin Tolentino, Tidinaratan, Salcedo Ilocotoron. Hasta mutun grapagayang Lorde Poselero, Marlita Gamata, Tilintik, Banayuyo, Ilocotoron. Hasta mutun Robert Badilla, Randy Badilla, ti Barangay, ti Gaspi, Galimuyo, Ilocotoron. Paglawan tayo mo ni Elvis Ulanyo, Joy Ulanyo, ti San Pedro, Andon City, Milito Turalba and Family, Rio Turalba and Family, di Barangay Kalumbaya, Galimuyo, Ilocotoron. Ang kastamo tingin di Bena Rosendo, in Family ti Barangay, Kalimugtong, Galimuyo, Ilocotoron. Kablawan tayo pa ay pagayam, Perlita Mikay Ronilla, Edita Mansano, di Barangay Kaliwaki, Salcedo, Ilocotoron. Niana Kasim di Butubot, Balawan, La Union. Misali Baging di Talimpugo, Balawan, La Union. Marta Sabado, Cassandra Antonio Cruz, Binaburan, Balawan, La Union. Hasta mutin di Warlita Pascua Cortes, di Kalangkwasan, Salcedo, Ilocotoron. Di John Rogodo, di Bugbuga, Santa Cruz, Ilocotoron. Di Marisa Rubia, di Kalitong, Burgos, Ilocotoron. Kablawan tayo mo na pagayang Piri Alcantara and Family, Marlin Pitarque and Family, di Alcantara and Family, Los Alcantara and Family, Ismael Gabo and Family, and Mr. and Mrs. Robin Norma Valdez and Family, di Barangay Waigdaya, Andon City. Hasta mutun Krapagayam, Albert Rapada, Offering Requepo, Mr. and Mrs. Julio Norganaban and Family, di Barangay Patpata Sikin, Andon City. Hasta pa'y Karapagayam, Lorna Bumaksa, ti Poblasyon, Villa Vistosa, Abra, Carmela Bilandres, ti Piliganabra, Ani Asuncion, ti Bangad Abra, Lorena Divina, ti Babalasiwan, Santa Maria, Ilocotoron, and Miriam Braceros, ti Pakang, Santa Maria, Ilocotoron. Basta mo ting Arnel Garcia, Lobi Garcia, Ayla Garcia, ti Sabuanan, Santa Lucia, Ilocotoron. Paglawan tayo mo ni Wilson Calindas, mga Pilipinas, ni Gallardo Crisanta Villacarta, ni Rigambon, Mr. Mrs. Landing Piligalo, Tin Family, si Barangay Bagani Gaborang, Andon City. Paglawan tayo pa ni Fatima Valdez, Edwin Valdez, Merly Valdez, Roel Kamat, ni Ricardo Sabalon, si Roy Santol La Union. Hasta Kinsari Atuda, Carlos Aglusolo, Solebor Kodjama, Tin Family, si Makawayan, Burgos, Ilocotoron. Paglawan tayo pa ni Darwin Pantaleon, Alexander Pantaleon, Tigapang Pilarabra, Gato Reyes, Tukepa, Luba Abra, si Madeline Monses, si Tamak Villavisosa Abra. Hasta muten kini, Melchor Doña, Paulino Doña, Erwin Doña, Joseph Bureta, si Barangay Boter, Santa Maria, Ilocotoron. Hasta muten Ebi ni Canoran, Eduardo ni Canoran, si Patar Agno Pangasinan, si Lailani Rivera, si Barangay Barlo, Nilsite Mabini, Pangasinan. Hasta mo itong Mr. and Mrs. Frederick Marcel Combas and Family, Pilimar Combas, Presel Bilino Combas,
andi da komba si barangay Gayaman Loba Abra. Kita tingaro ti pamalagay manipod master control. Ako po si Jane Vallejo and I'm graduate of Don Mariano Marcos Memorial State University, and first and foremost, gusto ko pong magpasalamat kay Ma'am Congressman Deputy Christine Singson, kasi kung wala po siya, hindi po magiging possible na mukha po namin yung mga allowance namin na parang ganito. We're so privileged po na matanggap namin yung mga ganito. Kasi yung ibang students po, hindi po sila nakakuha ng ganitong kalaki na every semester nakakuha. Yung iba po kasi 5,000 one time lang po yung nila, financial assistance. Tapos kami po, every semester we're so lucky po. Tanga bigat isumuti pangalam anti dagiti scholars. So yearly, year in, year out, malaala da dati allowance nga gaputi CHED because they were granted a scholarship. So congratulations to these 66 students nga amok nga to get a CHED scholarship, ko they're like one of the top students dito yung district tayo for them to get the Tulong Dunong, to be part of Tulong Dunong program of CHED. So congratulations man kada kayo. Let's wander La Union's Tangadan Falls. The perfect side trip after surfing the waves. Hike along the scenic trail and be greeted by the majestic 50-foot falls. Wow! The best part? A dip in its cool, refreshing waters. Seek more thrills in La Union or in the next virtual adventure. Ti tsunami ket saan anormal a panagdakkel ti daluyon iti kabay-bayan. Gapo iti napigsa agen ginet iti ansad iti baybay. Dagiti daluyon ket mabalin ang natupay ng iti 5 a metro. Amuan no adda dagiti piggad na senyales ti daluyon iti kabay-bayan. Amuan ti lugar a pagbakwitan ken ti kadarasan ken katalgedan adalan a pakadanunan daytoy. Makipaset kadagiti panagsanay ken panagsagana dagiti komunidad para iti idadateng ti layos. Agmula ti bakawan ken dagiti rumbeng nga kayo nga mangtengel ti daga nga mangriggaay iti igid ti baybay. Isagana ti gobag ang nakargaan kadagiti kasapulan ti sanga pamilya. Marikna tinapigsa agen gened. Alisto wenno napaspas a panagbaba wenno pagnato ti danom ti kabaybayan. Naariwawa wenno dumana rodor nga uni akasla sumangbay ti tsunami. Saan nga talinaed iti igid ti baybay kalpasan ti genggened. Mapanadagos iti nangato a lugar. Saan amapan iti igid ti baybay tapno. Dan sa nga pulukit may sa minuto
Alpasan ti oras alas 7. Ito na ni Joy B. Carpena. Good evening, Sir Kablawak man. Ipatpatig mi unay ngayinang Gloria Carpena. Kinkastamot kin Mamang Delia Requepo de Barangay San Pedro, Santa Lucia, Ilocosor. Kinkastamot kin lakay ko J. Carpena, kin Jamie Carpena from Joy Batori Carpena of Akib San Narbacan, Ilocosor. Dagiti kayat na mga reward installment na motorsiklo at to yun ti Royce Crop Dom Philip Marketing Corporation, Manipod Kandom Branch Narbacan Bantay, Santo Domingo, Ilocosor, Ken Abra. Ken ti amin na sangana Manipod Region 1 ng Ganat Region 5. Ijaya na kayo tinaparta ka proseso ken di kalidad branded a motorsiklo. Honda, Yamaha, Ken Suzuki. Kanya pa itururay nyo gagayam. Umay kayo nag-apply, tulungan kayo. Makaiwarti kapkap ni kanyo ang motorsiklo. Dagitay mo tawaran plano, mangiwarti motor na. Nagdata mamuyo kayat na tagka motora. Kuyogin nyo lang umay to opisina. Si Royce Crop Dom Philip Marketing Corporation. Tadjati agur orayo 1,000 pesos. Agon nati tunggal. Adda makuyog na customer. Nagdati sa studio to bawat, ida ito yung cellphone number 0927-6952-099. Ino kumuntak ti Bia Messenger dito Alcantara. Mabalin mo ito, bumisita kayo. Pero kita nadakama ta branch office Dom Philip Marketing Corporation, ang Masarakan ti San Juan, National Highway, Candon City, Amyanan, Tilanbang. Sa pulin nyo, tinagan Lito Alcantara, Sales Manager, ino'y bagayo ng agyo, tiradyo, tiradpas. Karagitin madanunan nyo kakapintas, ay naisim mababalasang sa opisina ti Dom Philip Marketing Corporation. Tapnin, sige na, maala yung mutlay, di 1,000 pesos, no makailuwar ti motorsiklo ti customer. May helmet lifetime preservation, player self-teo registration, kati requirement, to valid ID, ken may salang ako mekar. Don Philip Marketing Tagur Uray, kada kayo. Lagi tayo nakabaylon ti motorsiklo na kaya lanin na kiti original RCR, ti motoryo to opisina, ti Don Philip Marketing Corporation, Candon, Branch Candon City. Hasta motorgiliksan pa'y nakaala, iti plaka ti motorsiklo na Manipod taon 2017, agpababa 2014, kaya lanin mo iniklaim sa opisina sa LTO District, Candon City. Togot yung lang ng Xerox copy, sa original RCR, Timotorio, Agraman, Valid, ID. Ikablawan tayo roda pagayam, Dilina ko Jamat, Piligalot, Corazon Caliboso, Disik Caliboso, Manalin ko Jamat, Caroline ko Jamat, Bos ko Jamat, Rubin ko Jamat, Talangigan Sikin, Candon City. Astautin J. Carpena, Batori Carpena, Glory Carpena, Kin Jamie Carpena, ke Barangay Akib, Narbacan, Ilocosor, Kini Pagayang, Evelyn Aguilar, Purok Maligaya, Barakbak, Tagudin, Ilocosor. Ikatu yung rin tidani yung intay basa, nagkapo kini Pagayang, Jonalyn Badwan, Labradoran, si Madarulag, Sur, Enrile, Cagayan. Dani Unana Paulwan, Anniniwan. Jack Mapingdan na kumidag ni Ruron.
Amang tukod ni Anos puso kin panunod. Nakalpasan panangit tanem, dagit nagpasaran nga utot. Umapay ti gundawan, maser matadag tinabati at tugon. Kayarigan tayo naniwan na di may sina. Tada kalakada kami, amang singsinga. Rirebo kiyog na, tunggal kanito amarit na. Dagitimpay mo sa pendo anakana. Sa lodsod nuapay, agpapanitag tartaray, galad mo ang maging bubukod. Di pa'y karimdas ti tempo, aranggas mo ti mangirudurod. Apos kinto, nagpatawan gura, kadakam managbalot. Narnway alulwa, pinaludlodon mi, at man may sa alunod. Asaknok ngay mustray ta, adyak matulawan. Dagiti bambanag kin pagrebengan. Naundayon ti panawin, na pinaungkot bibigagraman kalintigan. Tamok unay, ti amin lakamon ti sanaan. May salang tikid daw ko, sapay ta dumanon di tarpad mo. Sukimatom di tapusom, nagkibanag ng pay mo. Otobam na nyaman, itong bata pitik di tapuso. Tapno di kagbaling, nga niniwan na manglimlimo. Uray ka ti Dani wana Paulwan, an niniwan. Managapo kin Junalin Badwa Labrador. En magdarulog so Enrile Cagayan. Dahil ko'y kutada sa Jepagilian, Tiongkong. Ikatuimot nga rod ti Maysa Sunata, amay pakuyog ti Daniw na. Tapno ang biyag ko iti baliwan. Tapnon ayan-ayat tagtalinga et lataan na santa. Ing patigkat na pudno, ing paaykot amin ko. Tapno laeng magunod ko, dati apam mateg mo. Ngeman yan nga ulpit mo, taing kalang mo to'y puso. Sawem ko mat makaiga puta si kamet tentay imagayo.
mategkat na pudno ing paaykot amin ko tapno laeng magunod ko dati apam mateg mo ngeman yan nga ulpit mo taim ka lang mutoy puso sawem kumat makaiga puta si kamet tentay imagayo sawem man sawem kumakanya sawem man luada nagbigduta tapno ang mupyag ko iti baliwa tapno na yan ayat tagtalina edlataan na santa sawem man sawem kumakanya sawem man luada nagbigduta tapno ang mupyag ko iti baliwa tapno na yan ayat tagtalina edlataan na santa sawem man sawem kumakanya sawem man luada nagbigduta tapno ang mupyag ko iti baliwa tapno na yan ayat tagtalina Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising agla ko tinalaka ken di kalidad a piyesa dagiti lugan kas kumay Toyota, Isuzu, Mitsubishi, Mazda, Puso ken Jeep agla ko na pa iti amin na klase ti baterya kas kumay ti Motolite, Electron, Stallion ken Inner Strength dapat ti pilid a Goodyear, Gaha, India, Thailand ken China Tires agraman ti interiors da dapat ti mulye ken radiator gumatangan pa iti motorcycle parts ken electrical parts at dapat iti aparador, stunted, divider, stroller, double beds ken monoblock chairs at dapat iti piyesa ti Yanmar ken Kubota ken appliances. Masarakan ti main store iti Waigdaya, Quezon City 077-254-0115. Iti Barangay San Jose 077-254-0067. Iti San Juan 077-254-0085. Ken iti Santa Cruz 077-302-0705. Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising kukuha kanimat matunan. Da Nelson ken Lerma Chowa ken dagitian nakda. We'll come
Balon nila unay, Ma'am Christine, iti initiative mo nga nangiganuat dito ito program para iti umili, para kadag iti umili dito yung Salcedo. Basta kanya yung tagtaapok for calamity victims recently at the earthquake ng Great Typhoon na invite ko yung distrito tayo ito nagaduga ng Belgian si Balbalayda. Di daduman sa akin yun masapol daw umalis ni Balbalayda. So, iimbilin ko na tupad na ma-distribute takto para dito di calamity victims. So, Let's wander La Union's Tangadan Falls. The perfect side trip after surfing the waves. Hike along the scenic trail and be greeted by the majestic 50-foot falls. Wow! The best part? A dip in its cool, refreshing waters. Seek more thrills in La Union or in the next virtual adventure. Nagado nga kakao, fruits. Ngam maperper dita awang mo tagaramid. Ito tanti naramid ko, magpaaramid at sa dambak ko ito hindi nga gararamid nga may isa. Una na lagay tablayan. Habang nagpaparamid at adalit mo at yay, pampamayan na. Ay, awanti, dati ko pa organic sir, awanti na ilalo na no preservatives added ko na yay. How to cook kada yay. No pagmaride, pagbalinam nga chocolate. Maminsan ang sarwap ko 9 kilos. And then, they gave 9 kilos, 4 days. Less than 200 rules. Ano to makaison at katulungan ti unig ti pamilya ko makatulong dito bing para kanyak sir napinta sa launay sa nalagan. Dan 30 minutos al pasante oras ng alas 7. Ikablawan tayo roda pagayam Roslyn Yanga ni Liesel Ramos, si Tagaja Valdez, ni Arias Yolanda Rosario, si Barangay Patpata City, Andon City. Estamos con Maricar Garcia, Carmelita Garcia, John Garcia, Ken Patrick Garcia, si Barangay Paratong Trip, Bangar, La Union. Kablawan tayo mo ita, Sinyan Rondelia Grove, Pascara Pagayam, Alejandro Culas Banwa, Cariño Dimas, Willie Martin, Cara Ginatang Enrique, Bakdayan de Barangay, Palomsing San Emilio, Locotor. Ingastamot ng Barangay Captain, Edin Subanwa, Barangay Kagawan, Arcadio Gumalyo, Ex-Captain Roberto Balben, si Barangay Sibsibbo San Emilio, Locotor. Kablawan tayo mo na pagayam, Barangay Kagawad, Mr. and Mrs. Nelson Mila Gagarin, Lolita Pascual Teresa Valdez, Mila Valdez Marlin Pariñas, Perlita Kodjamat, Joan Kodjamat, si Barangay Langigan Sikin, Andon City. Astamutin ka na pagayam, Greg Lawagan, Manuel Kidaog, Ana Kidaog, Mitoy, Doliente de Barangay, Babayuan, Santa Cruz, Locotor. Kablawan tayo mo ni Ben Saludo, Agi Saludo, Nixon Dakwasi, Domingo Manzano,
Barangay Amaraw, Santa Cruz, Ilocos. Astamutin Karapagayam, Dioniso Dakanay, Clarita Ragos, si Barangay Kalautit, Baknutan La Union, Mr. Renato Kinmerna Pascua, Tortiga Baknutan La Union. Kablawan tayo mo na pagayam, Augusto Ligaspi, Juanito Alcantara, si Barangay Talyawin, Tagudin ni Locutor. Kablawan tayo mo di Barangay Captain Alfredo Cawis, Barangay Kagawa, J.J. Coeco, Jopre Cadurna, Mendapalo, Jun Byron Berelio Kambabag, si Barangay Banukal, Lidlidda, Ilocos. Astamutin Grapagayam, Glory Gayaw, Emily Tumupiat, Ana del Tomayo, Marlene Antulen, Herminia Ramos, si Barangay Calitong, Burgos, Ilocos. Kablawan tayo mo ni Ediboy Lobindino, Emily Lobindino, Mercel Lobindino, Angel Lobindino, Roelio Ligaspi, si Barangay Gilong, Dalawa, Lilam, Ilocos. Kablawan tayo mo ni Delia Kidangin, Leo Kidangin, Ricardo Calagues, Roslyn Calagues, Ronaldong Pain, Mirialim Benito, si Barangay Sariwan, Salcido, Ilocos. Astamot ni Edwin Sullivan, ni Rick Rivera, Michael Katabay, Domingo Carolino, Bonifacio Pilong Divina Jr., Andre Bainte, Don Philip Marketing Corporation, Alaminos City, Pangasinan. Kablawan tayo mo na pagayam, Mark Anthony Gratuito, Villarica, Candon City, Efren de Castro Jr., Efren de Castro Jr. te Barangay Pagani Ubbo, Candon City. Astam Kensila May Romero, ni Cardi Romero, Lisa Romero, ni John Joseph Romero, Salvador Romero, Fidelena Romero, Marites Romero, Kim Fernando Romero, de Barangay San Miguel, Burgos, Pangasinan. Kita tingarod ki pamalagip manipod master control. Welcome to this historic and momentous hosting of the National Hip-Hop Program for the 2024 National Teachers Month celebration in our beloved Candon City. Indeed, hosting this event is an honor for our teachers, and this is the best opportunity for Candon City to express our thanks to our heroes, our teachers, who are in charge of molding our children. At Congress have taken this mission to heart. And under the 19th Congress, we have enacted RA 11997, otherwise known as the Kabalikat sa Pagtuturo Act. This act grants all public school teachers a teaching allowance in the amount of 5,000 per teacher
for school year 2024 to 2025 and 10,000 per teacher for school year 2025 to 2026 and thereafter. Sama-sama kapit-bisig at tulong-tulong ang mga Pilipino para makamit ang isang hangarin. Pilipinas na ligtas at malakas. Humanda ng makilahok sa mas pinatibay na kampanya kontra COVID-19. Sa booster, edukasyon ng susunod na henerasyon, Pinas Lakas. Trabaho at hanap buhay, Pinas Lakas. Kalusugan, Pinas Lakas. Lahat ng komunidad mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, lalong Pinas Lakas pa. Huwag nang magpahuli, sama-sama tayong babangon muli. Magpa-booster na para sa Pilipinas na ligtas at malakas. Sabay-sabay sa booster, Pinas Lakas. Isugamit natin ang programa na nag-request President Bongbong Marcos at aming pamilya na mawawag ng financial assistance. So, napalunod, ipapresa ako with the leadership of House Speaker Martin Romualdez na inigilan ng program ng AKA. So, natin AKA ako ay sa kabalbalo ng programa ng DSWD at ito'y ako at ito'y sa bali na mabalik na makaawa ng financial assistance.
Dapat sa 45 minutos katangwanan ti oras nga alas 8. Katuna ni Giancarlo Kodjamat. Naimbaga rabita yu sir. Makablawan man ni amang ko Ponciano Kodjamat from Talyao, Burgos, Ilocos. Thank you sir. Ni Mili Gaspar. Naimbaga rabia idol. Kablawak man Gaspar Pamili Tiili Pilidlida. Kablawak ni lakay ko ni Boss Paulo Gaspar Agyamanak Idol. Naggapo kini Lili Gaspar. Kita tingarurin ti Maudia Sunata amay ruknoy kada kay amin na pada-pada. Umiseng ka man di ako kapag iso nga iseng mangranyag tuy biyag ko tain ka man balbalikseng nasudi ngayat in ka man alingagen kabalunem numairidet tay tanaken tenggem man tuy timek ko nasamit na lailo mangtukay tanairot apan naturog mo numay timekam tu pilit bumangon ka siyak tutay magitam amang ipagpateken ka sabong mialangigan inkay mo tekteka sikat kapapagkan kariken kabiag ko uray siya kay maidasay mantoy tinek ko nasamit na lailo mangtukay tanairot apan naturog mo numay timekam to pilit bumangon ka siyak tutay makitam amang ipagpateken ka sabong mialangigan inkay mo tekteka sikat kapapagkan inakinaywanan di kanton mailiw, di kanton nagliday, kariken kabiag ko. Uray siya kay may dasay.
siya ta'y maidasay. At dapat siya minutos kasangwanan ti oras nga alas 8 hintay panagpakada. Nagiti kayat na mangirwart installment a motorsiklo at tuyon ti Royce Group dong Philip Marketing Corporation. Manipod kandong branch Narbacan Bantay, Santo Domingo, Ilocos Ken Abra. Ken ti amin na sangana, Manipod Region 1 Inganat Region 5. Ijaya na kada kayo tinaparta ka proseso, ken di kalidad branded ang motorsiklo, Honda, Yamaha, ken Suzuki. Anya pa iturayin nyo gagayag. May kayo nag-apply, tulungan kayo ang makaiwarti kapkap ni kanyo ang motorsiklo. Dagiti mo tawan ang plano makaiwarti motor na nagdata mamuyo kayat na dagka motor. Tuyogin nyo lang o may opisina si Royce Group dong Philip Marketing Corporation. At dati agur orayo 1,000 pesos. Agon ko nati tunggal at makuyog na customer. No dati sa studio tumawag si dahito ya cellphone number 0927695299. Rino kumuntak ti Bia Messenger dito Alcantara. Mabalin mo ita bumisita kayo para kita nadakama ta branch office si Don Philip Marketing Corporation ang masarakan di Barangay San Juan National Highway, Candon City. Amyanan Tilanbang. Sa pulin nyo tinagan dito Alcantara Sales Manager. Ino'y bagayo ng egyo ti radyo tiradpas para kita madanunan nyo kakapintas e naisim mababalasang sa opisina ng Philip Marketing Corporation. Tapnin sigida amala yung matlang di 1,000 pesos no makailuwar ti customer sa motorsiklo na. Free helmet, lifetime free service, 3 years LTO registration, kit requirements to valid ID, 10 may salang ako mikar. Don Philip Marketing tagur oray kada kayo. Dagiti mo't nakabayo din ti motorsiklo na kaya lanin na kita original o RCR ti motoryo sa opisina ti ng Philip Marketing Corporation, Candon Branch, Candon City. Basta mo talagisan pa ang nakaala ti plaka ti motorsiklo na manipod tawon 2017 agpababa 2014 yung kaya lanin uniklem sa opisina ti LTO District, Candon City. Togot yung lang na kitay, Xerox copy to original o RCR, si motoryo agraman valid ID. Alawin papagayam nila. Agsipod kanaybos manen, si oras na dirayto ya programa sa moving ayo ginandani tilukanja. Itinton manen malum na bigat, padaanan nyo mantin, dahito imot lang muraydaya wapagtengan nyo. Alawin papagayam nila. Ibatimin tinaimbag nga oras, kendra biyo amin, pada-pada. Itinagan ti Master Control, Dennis Abilionara, hasta mo tintitib sa TPN Channel 13, ni John Benson Gumintong. Kento'y pagayam yu, Manong Lito, Alcantara, dito'y I love you, bye-bye.